Thokozani bogogo nomkhulu igama ngoVusi Mabunda. Umhlaba Mabunda umuhla kaqala mudubheka bonke abamcala igojana lamanzi uVusimuzi kangoma yeza uVusimuzi ovusa imizi yamadoda. Namhlanje ngizovusa wakho umuzi bafethu bogogo nabomkhulu. Igama uVusi. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe mangabe uyazi ukuthi awaka subscribe. Ukusubscribe kumahala. Uya subscribe, uya like, uyashare le video ngoba wonke kahle kahle ama video mangabe uyacala ukungibona igama ngoVusi ngakwaMabunda ngihlala eJemiston ngiyumlaphi wendabuko ngiyahlola ngiyasiza la ngikwazi ukusiza khona la ngakwazi ukusiza khona angisizi kodwa ngiyakutshela ukuthi cha angikwazi nakhona ngiyakwazi ukuthi ngithumele emntwini ozokwazi ukuthi akusize bafethu bengifuna ukuthi namhlanje sikhulume ngendaba yokusebenzela umuntu othwele. Manje sekukhona lento le enginokuhlangabezana nayo uthola ukuthi kunabo mama noma bosisi abasebenza emakhishini emajardini wabantu so kusho ukuthi mhlambe singathi wabelungu so ngoba vele umuntu mayaholela vele umlungu wakho vele mawumsebenzela. Manje ke kunalento le iyatrenda lento le angazi noma mhlawumbe itrenda kimi kuphela kodwa senginokuyibona nje kakhulukazi la uthola ukuthi kunomuntu athi mkhulu ngihlushwa isilwane mkhulu into zami ziyabheda imali yami ayihlali mkhulu manje ke inkinga ukuthi nala ngihlala khona angikhoni ukuthi ngisebenzise izinto zesintu noma ngisebenzise umuthi baye ngiyahamba izinyanga banginikeze umuthi ukuthi imele ngigeze ngifuthe ngenze kodwa ke inkinga ngihlala emsebenzini. Mesihlola le ndaba sithola ukuthi no kahle kahle le ndaba ila wena ohlala khona ila wena osebenza khona la wena ohlala khona full time. Ngoba sekuyoba neincident la uthola ukuthi umuntu ngimnika iwasho noma imithi thizeni bese ke asebenzise ka1 ka2 bese kubuye umlungu wakhe umuntu omnyama noma yindiya bese athi angithanda ukuthi usebenzise imithi kwami yayibona so bese uyazibuza ukuthi ubone kanjani lo muntu ukuthi kunomuthi la ejardini ubone kanjani ukuthi wena ugeza ngewasho wena uyazilungisa wena. So manje mase sithi siyayibukisisa kahle ngoba into yenzeka kokucala bese iphinde yenzeke futhi bese sekumele ubuke ngelihlo nje elinye elihlukile bese siyathola ukuthi no kahle kahle uthola ukuthi lo muntu lo osuke wena umsiza noma mina engisuke ngimsiza usebenzela umuntu othwele enema usebenzela umuntu othwele bafethu angidiscourage umuntu angisukeli umuntu kodwa ke kubalekile ukuthi uunderstand ukuthi mawusebenzela umuntu othwele if wena ufuna ukusurvive noma wena ufuna ukuthi into zakho zihambele kahle kuyome ukuthi ungahlali emzini walowo muntu loyo ngoba ebusuku lezinto lezi yizo izinto ezizokupha inkinga yizo izinto ezothi noma ungena nomuthi lapha yana egate bese ke lezilwane noma lezi zinto zala nendlini zivele zichamele noma ziphuphise lo muthi wakho noma ungeza nomuthi ostrong uzofika lana lo muthi lona bese ke uMastandi uye uMastandi not uMastandi umchashi wakho uyo ozobuya athi ungasebenzisi imithi kwami angifuni usebenzise imithi yakho kwami nebese sokuthreatenisha ke ukuthi uzoxoxa kwami akusetshenziswa imithi mawufuna usebenzisa umuthi ngcono uphuma uphele uhambe usebenzisa imithi kwakho and like you can imagine ukuthi vele ukuphuma kwakho then shothi uphela kwakho ukuphela komsebenzi. So manje ke bafethu ngifuna ukuthi just nje ngindlulise ngixwayisa ukuthi kuyenzeka ukuthi uzitshele wena ukuthi unesilwane bese uthi leso silwane leso akusona isilwane ngoba naku khona umuntu okuthakathile noma wena mhlawumbe ekhaya kini bayathakatha noma inenza kusuke kulawo wena osebenza khona ngoba especially manga umuntu osebenza emakhishini noma emajardini kulana ke izinto zakhona zikubamba khona because kwayena lo muntu omsebenzelayo naye imali uthola kanjalo uthwele lo muntu ohambile ofuna into zakhe la azifuna khona then bese wabuya wazibeka la azibeka khona wena uyaklina wenza yonke into angeke ulungelwe ilutho ayikho angeke uphumelele. Why? Because not to say ukuthi mhlambe le mali yakho iya lapha ya kulabo abantu laba cha
ilapho kodwa ukuthi wena awunawo amandla wokuthi umelane nalomuthi noma nalesilwane esilapha yana endlini awunawo amandla ene manje mawuzoza kimi mina ngizokunika isiwasho esibhekene nawe esibhekene nokugeza wena esibhekene necleansing kanti no lento lena idinga amandla ajulile ene khumbula ukuthi angeke wafuna amandla ajulile emzini wabantu because lo muntu uthwele noma kokucala lo muntu lo wena uholela ngale mali le ayithola khona aphiwa yilento aphiwa yiyona so manje kusho ukuthi nawe ke angeke wafuna ukuthi uhambe ke bese uyoqeda amandla wenye indoda noma amandla womunye umuzi ukuze wena uphile ngoba uyophila ngako kona lo so ukuphela ukuceda kwakho amandla kusho ukuthi nawe ke so yophelwa umsebenzi so manje ke omunye umuntu uzothi manje mkhulu senze njani ke thina ukuze ke sibe right ngoba nathi lento iyasicindezela nathi lento iyasihlula nathi lento asazi ke ukuthi siyothi into etheni lena iyasimangaza nathi ngoba kwamina ngilalwa isilwane manje into zami ziyabheda mangithi ebusuku ugijima izinto tiles lela mkhulu kodwa manje tile lakho uyazi ukuthi khona into egibelile phezulu etile bomanini lento sengaphansi kompetho bomanini lento seyiphezulu kwami uyayibona ukuthi manje bese mina ngizothi kuwe phuma kulowo muzi loyo uhambe uyohlala la uyochasha noma uhlala ekhaya utravelishe wenzela ukuthi makukhona okumele ukusebenzise le ukuze kungakuaffect ngoba lento lena yenzelwe ukuthi izofaka imali la endlini ilande imali la ekhona ifake lana endlini so manje ke wena mawungenawo lawo amandla lawo angeke wena ukwazi ukuthi ube nayo imali ihlale kuyona ngoba umlungu uzokunika imali kanti leyo futhi le nemali yakho nesetshenziwe fanele ukuthi isetshenziwe phela ngoba nawo ingene ngenye indlela iphuma ngenye indlela so kusho ukuthi wena angeke ihlale kuwe leyo mali leyo ngoba nanoma ngakunikeza iyophinda ijike futhi uyofana nomuntu othi meyahoya namhlanje kusasa akasena mali bese athi kusho ukuthi mhlawumbe labelunga bayikhulumelanga le mali wayisheshe iphele so kusho ukuthi ngamanye amagama nawe uzophinduka isikhoshana sala ekhaya nawe uzophinduka umkhovu wala ekhaya uzosebenzela la ekhaya uthanda ungathandi angeke uyibone ngoba uma usebenza ungayiboni imali oyisebenzelayo noma ungayiboni into oyisebenzelayo ungayiboni imali yakho ukuthi yakho vela ngeke kuthiwe sengihleli manje awusowuyeka umsebenzi ngeke uyeke umsebenzi ngoba uyosurvive kanjani nomlungu wakho naye noma ngakuvuruvaya nje akufurinyuka akuthatha kumikise le left and right empumalanga kuphinda kubuyisene entshonalanga yeDurban nase Cape Town uzoya why because udepende kuye namhlanje uyoholile kusasa usenamali bomanini nisocela iadvance soboleka imali kumlungu wakho so ukusebenzela umuntu othwele musa ukuhlala emzini wakhe uma wena ungakathwali ngoba wena uzo affecteka cela ungakhohlwa ukusubscribe uchofoze nje le subscribe button I think sina uma 3000 something yama subscriptions yama subscribers so ngicela ukuthi nawe ube yingcenye yalomndeni lo ube ingcenye yale family yakwaMabunda so sicela ukuthi nje sithatheni nje igama la kaVusi Mabunda silimixeni le phezulu la deserve ukuthi lihlale khona bafethu ngoba baningi abantu abasamele basizakale mina ngitholakala eJimsting ngitholakala u084 972 9634 ngitholakala u071 563 1672 siyahlola ngefoni uyaqala uyangithinta cala then khathi ke sikhuluma ke kodwa ke ku200 ukuhlola bafethu ngefoni wena uza kimi noma uze uhlola ngefoni so ngiyatholakala eMpumalanga ngiyatholakala eGoli eJimsting ngiyabonga kakhulu bafethu ungakhohlwa ukusubscribe like share le video ngoba bakhona abantu abahluphekile la ngaphandle thokozani.